Selamat. Selamat, Lai. Selamat, Mar. Dai. Akhir. Hai guys. Hinay guys. Hah? Hai vlog. Shout out Binilin Inargan. The North Face ba? North Face. Driver. My driver. My driver Dodong Mark. Shout out na ko diha sa taga Atira. Grabe daganang trabahante daganag motor way. Shout out sa taga Maribohok. Si Mark Gabisan. What's up? Okay guys. Hi guys. Ayo katago. Alam ka. Sakay ko daan dong ha. Usa pa kay magpapuok sa ko. Ngano nga ba ni hinloin ning grahian nato ha? Wa na lagi ni atimanan ning atong grahian dire. Where are you now? Guys. What's up? Gihiyusan lagi. Gahir te. Lami man gahi. Ayaw.
Alam mo yung nagahe. High tech. Ikaw siya, guys. Shout out na ko sa Kantikira, guys. Shout out sa taga Artikira ni Dudong Mark og ni John. Nakakuha na yung trabaho. Na. Nami ani guys. Yan. Sa ibabal. Trabaho tayo. Dali kay murag kawanon lagi dong. Uy hala lami man na diri dong. Unsa ni? Hi. Hey guys. Murag kuan ni ba? Swimming. Oy. Laom nga swimming pool ani. Kuha na hotel nga na ikuan ba na swimming pool ba? Hala ningangan naman ning imong kuranan dong. Okay ya. High tech, guys. High tech. Nada, guys. Shout out ni Dudong Gabisan. Guys, Guys. grada, guys. Oh, man. Yes. Bigyan shout out sa Yes, taga guys. Maracas. Sa sponsor ta sa kuan kanang volleyball. Unsa basketball na basketball no. Guys, tirada, guys. Guys. Okay, suot dong. Ako kayong sarap, guys. Sarap. Suot dong. Amerikano ba? Tama. Naway na nun. Wow, shout out. Maliho ka, ha? Hey guys. Papap, Shout out, guys. shout out. Tawa, guys. Tawa, guys. Papap guys. Papap call. Tawa, guys. Nera, higop naman sila. Adira, guys. Abot kami, guys. Dera guys. Bukan. Abot kami, guys. Hi sis. Balik na pod me. Balik na pod. Nagpila nini ah. Nag-5 lang na, ma'am. 5. Mana bayad mo pa? Awak pa. Ah, 70 na lang. Mga sis dani og mga bro. Ay, mo ha. Sa inyo. Mamili sa kan lah kawajan lami. Kanira kawajan. Kanang kanunog pobre. Kabalot rice. Wow, nice. Asa kita gula na sis? Lamang sira. Alamak ka. Wait, tinapan eh. Ako ko ibaw. Okay, yeah. Yuhu! Yuhu! Ano kami dapat? Ha? Anak? Pre, pasit. Pre. Ano pre? Allah. Mayag na pantos ni huluto. Bahaw man yung gida. Very nice. Sis. Hi bro. Why no na apil da.
Apil kugkok. Let's go. Bisa rin. Ang lagi, tandang mo na po sa wala ito pa. Kayo. Kita bola dia no? Bilaran bawah nggak? Berarti mana 1699 kan? Sini pun lagi ada. Natutup barato na. Pero okay, West Wind. Kuha na lang. Naktabi. Naktabi. Yes, apa? Shout out guys. Shout out. Grabe ni Grabe. Okay, shout out sa mga in charge, mga vlogger. What's up? Philippines. Shout out sa team Arabi. Kawayan. Mingaw ko ning ano. What? Ha? 2,000. Karon ba? Di oy, video ra man na. Kwasi ko muna unsa kwasi. Dali ay. Dito kung makabot ka ng mga 1 million views. O bisa mga 1,000 ka. Yawa dua. Mata na. 1,000 views. Ade. Di pa. 100,000 views. Bisa mana mga 50. Famous na ka. Famous ka. Tahan na ito. Vlog ko nga. Kana si Kibol di ay. Si Meridin ba? Kibol. Hapit naman kadawa. Sige, bulan na asa na. Nizin daw ni din. Pwede na ba? Hmm. Pero? Ito vlog na eh. Kana usa pa i-vlog ni. Real. Real. Unsa? Ikat niya. Hmm. Pagkuhanan niya, i-edit. Apa bro? Agak. Apa? Dami lo. Muka mo ko? Mukuha mo ko? Apa? Mukuha ta? Apa? Sa may hilison. Dahil mo. Ang tempo lagda? Uyal naman, uyal. Oh, kana. Okay, bye. Cord. Bayo. Ako pre. This way, this. Ay, apa ya? Tika. Tika daw. This mo na. Ano kayo mo pre? Kubra?
Saya kena duta, saya kena sauna nga pag umag, inom kubra lagi patunga kasada. Kay. Kabangga ba ti mga gahi gid. Oo. Sa kanna may na agduwa ang tao. Mantik. Ilihay man sa pinagtiadlo ko bang tao. We are ready to go to the church. May imong kwan. Helmet. Yeah.